Seveda mora biti temu primerno tudi plače, ne. Cel sistem, ne, davčno okolje mora biti stimulativno. Pri nas je popolnoma destimulativno, ne, ker zdaj mi imamo davek na stanovanje, celo prometni davek je 9,5, za ne glede, koliko stanovanj kupiš. Medtem ko davek na najemnino je pa 25%, ke popolnoma destimulira lastnika, da oddaja stanovanje, ker je pač davek visok, poleg tega je riziko z najemnikom, ne, neplačevanja, da ti pač tudi uniči, ne. Tako da treba je spremeniti, ne. Potem je pa stimulativno davčno okolje, ne, to pomeni neki davki, ki bi pač na neki način spodbujali, ne, da se pač vlaga v stanovanja, da se ta stanovanja, da grejo v najem, ne, da se ta stvar da se obrača in da imajo vsi, ne, tako investitorji kot uporabniki na neki način so v tem procesu. Tako da tukaj imamo še ogromno manevrskega prostora.